Muthenya wa keri nirio bodi ya SHA iranireire ati Elijah Wachira nuria urakoretwo ari murugamiriri munene wa SHA gukorwo ahetwo rutha rwa kiahinya rwa thikũ 90 makimukuruhania na migendere itari miega wira-ini wake. Makiaria hindi ya mucemanio wa 26 wa arigitani mwena wa gicua-ini, muikariri giti wa ngwataniro ya arigitani Peterson Wachira augite bodi ndibatiĩ gukuithia Wachira murigo uria mabataire gukua mari othe wigie mathina maria makoretwo makionekana ruhonge-ini rwa SHA ta ungumania. The CEO wa SHA huwa atengenezi sera zinatengenezwa na SHA board. La pili ni ya kwamba kama ni kweli kuna ufisadi ambao ulikuwa unafanyika, lazima unahusiana pia na watu wengine wako kwa ile board. Kwa hivyo kama ni kweli kuna ufisadi umefanyika, ni vyema tujue ni nani na nani walikuwa. Riu marenda thirikari kuingirira na gufunja bodi ino iria kugonderera kwayo marauga gutumite a Kenya matangike rungu rwa mutaratara uyu. Uletwe wale watu ambao wataweza kuelewa maono ya rais, wanaelewa afya kwa wote ni nini, hawana ubaguzi, watu wataweza kufanya kazi na kila mhudumu wa afya na kuhakikisha ya kwamba Mkenya anapata ile huduma ambaye katiba yetu katika article 43 imesema akaweza kupata, ambao ni huduma bora na ya kiwango cha juu zaidi iwezekanavyo. Oho no marenda thirikari cia kaunti ikuruhanio hari guthomithia arigitani uria mutaratara uyu wa SHA uraruta wira niguo mateithiririe a Kenya gutaukwo niguo na mahote kuhimbiria. They got that this insurance it is coming to make them poorer or whatever, and it will not be able to serve them right. But if we may have clear information to the people and of course concerted efforts even at county level. Githagathago giki gigithie na mbere, aruti a wira aria mari rungu rwa NHIF onao maikarite na kiagago na matire maramenya haria marugameire, kuona nginyagia riu matire maraheo mwerekera wa wira uria mabataire gukorwo makiruta. Girifotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.